لو انت دكتور تغذيه فالفيديو ده معمول علشان لو انت فاكر ان حفظك للتركيبات او للاسعار هو ده اللي هيخليك جامد، فده دايما غلط. خليك دايما عارف ان الناس بتميل للبساطه والشرح البسيط واللي يشرح المشاكل اللي بتواجههم دايما. الفيديو ده هقول لك على 3 حاجات تشتغل عليهم هيفرقوا معاك جدا في المجال بتاعك. اول حاجه، مش لازم تظهر دايما الصوره قبل وبعد. ممكن تقول اول اسبوع كان صعب جدا وواجهنا تحديات بس اشتغلنا على كذا وحلينا كذا. دايما الصدق بيوصل اكتر. تاني حاجه، الناس بتتعلق اكتر بالشخص قبل النصيحه، فدايما اظهر نفسك، اظهر يومك ماشي ازاي، روتين يومك، بتاكل ايه، بتشرب ايه، تقول عاده دايما الناس بتعملها وهي غلط وتشرحها للناس. اشتغل على الموضوع ده وهيفرق معاك. تالت حاجه ودي اصعب حاجه، لو عرفت تشتغل عليها هتفرق معاك جدا كدعايه وكتوعيه، وتقدر تشتغل بيها كمان اعلانات. انك تجيب حاله، او لو انت وزنك مش مظبوط عاوز توصل لوزن مثالي، او تجيب الحاله نفسها وتبدا تصور كل يوم بتاكل ايه، بتشرب ايه، تمارين ايه، لو حصل يوم وحصل دروب بتطلع تقول ان حصل دروب، لحد ما توصل ل 30 و60 و90 يوم، وتظهر القبل والبعد والناس تبقى متابعه الرحله كلها وتبدا تمشي على نفس النظام بتاعك. هتلاقي ناس كتير قوي اهتمت بالموضوع دوت ودخلت اتكلمت معاك عشان تشتغل معاك. الخلاصه ان دكتور التغذيه اللي بيوصل للناس هو اللي بيكلمهم بلغتهم مش بلغته. دي كانت حلقه من سلسله ازاي تسوق لشغلك. لو انت شغلك مختلف اكتب لنا في الكومنتات وهنعمل لك فيديو مخصوص.